Kao što svi dobro znaju, ja obožavam ići u kino, ali takav prekrasan događaj može nešto naglo prekinuti. Na primjer, ovakav potres. A potres je iznenadno i naglo podrhtavanje tla, najčešće prouzrokovano pomicanjem tektonskih ploča. Potres ne zna za bonton, dolazi nepozvan. No došao, moramo biti na oprezu. Zato gdje god dođeš uvijek se osvrni oko sebe i potraži izlaze za nuždu. E sad, ako se potres ipak desi, nikako nemoj bezglavo trčati ili odjuriti u dizalo ili na stepenice. Ili bolje da kažem, nemoj paničariti. Prvo, lijepo se sagni između redova. Drugo, pokri se po glavi. I treće, pričekaj da trešnja prođe. Tek kad podrhtavanje prestane, nađi izlaz na nuždu. Kreni van iz zgrade i pronađi neko novo sigurno mjesto. Ako slučajno zapneš između redova, ne otvaraj usta i nemoj gutat prašinu, već staraj buku ili lupaj s nečim kako bi te mogli čuti spasioci. Ako imaš mobitel, pozovi u pomoć, ali štedi zrak i bateriju. Pazi, linije mogu biti jako zauzete, zato pazi koga zoveš. Nikako ne zovi prijatelje i rodbinu.